аз рӯзгори ҳаряки мо боз як рӯзи дигар сипарӣ шуд. боз шаб шуд, шаб боз рӯз шуд, саҳна дар тақвим ҳам иваз шуд. боз ҳам зиндагии нав оғоз шуд, ки бо муҳаббат ва хушӣ дари ҳаряки моро мекӯбад субҳи босафо. субҳе ки омаданаш аз файзу баракат дарак медиҳад. субҳе ки чун меояд мо дару тирезаро мекушоем, ҳам файзу баракат, ҳам хушӣ ва боду ҳавои кишвар ба хонадонамон ворид мешавад. ва мо боз ҳам шукр аз он мекунем, ки имкон дорем дар субҳи фарорасида ба якдигар субҳ ба хайр бигӯем, хуши рӯзгорро таманно бикунем ва ҳамчунин аз ободӣ сухан гуфта бошему аз ҳама он гуфтаҳое ки то имрӯз нагуфтем, ё аз он гуфтаҳое ки мехостем тариқи ин барнома ё зангҳои телефонӣ ба наздикону пайвандонамон бигӯем. бинандаи азизу арҷманд, барномаи файзи саҳар аст, чун ҳамешагӣ дар субҳи рӯзи корӣ ки то соати 8 ба таври мустақим бароятон пешкаш мешавад. ва мо боз омадем то ин ки ин барномаро бо кӯмаки шумо бароятон пешкаш кунем. боз ҳам имкони қабули зангҳои телефонӣ аст. боз ҳам имкон аст тариқи вайбер салому пайғоми худро бифиристед, наздикону пайвандонро таҳният гуфта бошед ва ҳамчунин чун баъд аз чанд лаҳза меҳмон ба студияи мо меоянд, метавонед саволҳои худро ирсол карда бошед, чӣ тариқи занги телефонӣ ва чӣ тариқи саҳифаи вайбери барномаи файзи саҳар. бинандаи азизу арҷманд, бори дигар субҳатон ба хайру шодӣ бошад. хотиррасой мешавем ки шумо барномаи файзи саҳарро мустақиман мебинед аз студияи дуюми телевизиони танин ва меҳмони барномаи мо ҳастанд мулло Зуҳур Тоирӣ, беҳтарин табиби ҷаҳон дар соли 2004. ва устод, мо шуморо хушомадед мегӯем ба барномаи мо ва ҳамчунин хушомадед мегӯем ба кишвари худ, ба Тоҷикистони азиз, чун мо огаҳ ҳастем шумо чанд муддат дар сафарҳо будед дар хориҷи кишвар ва қаблан мехостам аз шумо доир ба сафарҳо пурсон бошам. хуб, сафарҳо чӣ мақсад дошт ва барои рушди соҳаи тандурустӣ ё ин ки солимгардонӣ чӣ дастовардҳо ба даст овардед дар ин сафар? албатта ҳар як сафари ман ин омӯзиш ҳаст ва ман имрӯз ки дар сатҳи ҷаҳонӣ шӯҳрат пайдо кардам, тамоми конгрессҳои байналхалқӣ мана даъват мекунанд. масалан, ман аввал рафтам дар Уфа, ин республикаи Башқирдистон. дар онҷо баромад як конгресс шуд, ман инҷа ҳаст, здоровье силами природы, яъне ки барқарор кунӣ саломатӣ бо қувваи табиат. яъне қувваи табиат ба чӣ дохил мешавад? боду ҳавои тоза, меваҳо, дарахтҳо, гиёҳҳо, обҳо, ҳамин. хеле конгресси бисёр аҷоиб гузашт. дар онҷо ман 3 баромад кардам ва мана хеле дар онҷо писандидан ва инчунин як шартномаи ҳамкорӣ бо ҳамун ширкати гиёҳшиносӣ гӯем ки дар Уфа ҳаст, мо шартнома бастем ва дар корхоне ки онҷо мои бурда як рӯз мо ҳамун корхона рафта тамошо кардем, шинос шудем бо тарзи ҷамъоварии гиёҳҳо, хушк кардан, чӣ хел бастабандӣ кардан, ҷобаҷо кардан ҳамаша. ва агар имрӯз ман дирӯз дар Геницел дар Душанбе будам, хушбахтона миқдори гиёҳҳои ман зиёд шудааст. пештар ҳамагӣ дар дорухона то намуди 60 гиёҳҳо агар ба қайд гирифта шудагӣ бошанд, имрӯз 120 ва миқдоран кам, не ки дар Уфа зиёда аз 500 намуди гиёҳҳо аллакай коркард шуда ба мардум пешниҳод карда шудааст. ва мана бо хушбахтона ҳамин аст ки ҳозир гуфтанд ки акун бояд ки мо гиёҳҳое ки дар Тоҷикистон ҳаст аз берун ворид накунем. ва ман гуфтам ки дар ҳақиқат будагиш мо кайҳо гуфта будем ки ворид накунем, не ки он ки нест бояд ки мо дохил кунем ки мардум аз чизҳои табиӣ истифода баранд, шифо ёбанд. ва дар онҷа ман як намояндагии худро таъсис додам ки бевосита ҳамкорӣ робитаҳои мо зишт шуда истад. ва дар бевосита дар институти биология ин конгресс гузашт
чунки масалан дар мо байни алоқамандӣ байни духтурҳо ва биологҳо қариб ки гӯем нест, ҳамкориҳои байни якдигари мо нест, не ки дар онҷо ҳамкории зич доранд. мана ҳамин Гардиев Михаил Викторович ки директори травяной лавка Гардиева алгар дар Россия зиёда аз 40 мағозаҳои ташкил кардагӣ, худи ӯ биолог ҳаст ва як консултация қабули вай дар шаҳри Москва $300. вай биолог. масалан имрӯз мо одамои биолог ага бошад ҳа вай духтур нест мегӯем. не ки бинед ки мана чӣ қадар таваҷҷӯҳи мардум ба ҳамон биолог зиёд ҳаст. вай аллакай шахсиятҳое мебинад, ташхиси муайян доранд, аз рӯи ташхиси муайяни онҳо ҳамон гиёҳҳои зубор яъне таҳлил карда бо як бемор ҳудуди 40-51 соат суҳбат мекунад, аз ҳамон гиёҳҳое мебурад, беморро рӯз ба рӯз беҳтар шифо ёфта истоданд, чунки инҳо ҳама чизҳои табиӣ дармонӣ гӯем, химикӣ нест. ва барои ҳамин дар ин конгресс ман бисёр бо олимои соҳаҳои гуногун шинос шудам, ки онҳо ҳатто ҳамон асалҳои уфои космонавтҳо истифода мекарданд, чунки табиати тоза, гиёҳҳои тоза, мана ҳамин чиз. ман сафари ман дар уфа буд, баъд дар шаҳри Геланҷик ҳар сол ассотсиатсияи табибони ҷаҳонӣ духовни целительство мира ҳаст, онҳо табибҳои бо даъват мекунанд ки саломатии худашро барқарор кунанд. масалан Геланҷик ин аз Сочи 2-3 соат роҳ байнаш аст, инам баҳри Сиёҳ, дар онҷо зиёда аз 150 нафар табибон аз тамоми собиқ иттиҳоди шӯравӣ ва аз хориҷи кишвар буданд, ки дар онҷо мо то нисфи рӯзӣ дарс мегӯштем, таҷрибаи кори якдигара мо фаҳмонда медодем ва қисмати дуюм барои экскурсия, яъне инчунин ба обозӣ дар баҳри Сиёҳ. масалан ман дурӯз имконият пайдо шуд ки дар онҷо обозӣ кунам ва саломатии худро барқарор кардан аст. ва дар ҳар як конгрессе ки мисал одам мерад, ин як омӯзиш аст, як донишу назарии наве гирифта мебинем. масалан гуҷое ки ман будам байроқчаи Тоҷикистон онҷо боло буд. агар имрӯз мо варзишгарону гуҷо нараванд, бисёртар таърифу тавсиф мекунем ки ҷоими якума гирифт, неги дар соҳаи тиб. масалан ман ҳамин соли худаш дар 5 конгресси байнахалқӣ будам, ки дар ҳама ҷо байроқи Тоҷикистон яъне баланд бардоштам ва фаҳмидам ки Тоҷикистон яъне ки як кишваре ки аз ҷиҳати тиббӣ, ончунин тибби халқӣ, гиёҳдармонӣ солҳои қабл дар мадди аввал меистод. ва хушбахтона мо масалан ҳозир дар шаҳри Москав, дар 2 шаҳри Москав ва Геланҷик таъсис додем маркази тибби классикии тоҷик. яъне ки аgar имрӯз бинед ҳозир дар ҳамин хуҷандам тибби Хитой гуфта таъриф мекунанд, тавсиф мекунанд, одамо меранд тибби чиз ҳиндусҳо. агар ба таърихи назар кунем, тибби мо қадимтар аст. 4 унсур: об, хок, бод, ҳаво, ва онҳо ҳамина изофа карданд. ва агар ба вақте ки ман як китоб дар Москов хондам, утрачени культура, як француз навиштаги таърихи маданияти тибби Осиёи Миёна. дар онҷо дар мадди аввал таърихи тоҷикҳо меистад ва аз Синою беруниам пештар бо табибҳои машҳур буди, ҳатто ному фамилияҳо дар онҷо ҳаст. ва ман ба як хулоса омадам ки барое ки имрӯз президенти кишвари мо Тоҷикистоно дар сатҳи масалан ҷумҳурӣ муаррифӣ мекунанд дигар чиз, мо аз паси ҳамон қас рафта тибби тоҷика дар ҷаҳон муаррифӣ кунем. ва имрӯз ман омадам назди вазир даромадам, фаҳмондам. вазирам бисёр одами гӯем ки донишманд ки ҳаст, доктори фанҳо, гуфт бисёр хуб мешавад, мо дастгирӣ мекунем. ва занг задан ба мудири шӯъбаи тандурустии вилоят ки доктори Тоҳира ҳаматарафа дастгирӣ кунед. ва мо ҳоло мехоҳем ки дар ҳамин хуҷанд аввалин марказа, баъд ман дар шаҳри Душанбе дар Қурғонтепа таъсис метиҳам, маркази тибби классикии тоҷик. яъне мо 3 мутахассис тайёр мекунем. агар бинандаҳо имрӯз дар байни ҳамино хошмандҳо бошанд, метавонанд ки ба мо муроҷиат кунанд. якум тибби рӯҳонӣ, яъне ки психотерапевт. мо китоби тибби рӯҳонӣ дар давраи қадимам доштем. дуюм тибби гиёҳӣ, гиёҳшиносӣ. ва сеюм костоправ мегӯ, яъне шикастабанду мануальный терапевту. 3 мутахассиса. масалан ман бо
طرز اصول هایی که خودم امروز آموختم اونای خودم درس میتم مدتی 10 روز با سرتیفیکات میتم حجت میتم در همین مرکز ها کار میکنن و متد تشخیصی همین بیماری هم عموما ما یگان تکنیک استفاده نمیبریم از روی پوست چشم ناخن از روی زبان عموما طرز اسکولتاسیا پرکوسیا گفت و شنید همین چیز قده ما تشخیص میکنیم البته امروز هم پیش از که پیش دکتر ببینن رفته اوزی میکنن دیگر چیز میکنن مثلا امروز ما توموگراف کنیم در اوروونی من اینجا کتاب پوچکای من آوردگی هر یک انسان خودش طبیب است خودش را توابت میکنه چون که نظری آدمای ما کمتر نادرست نظری من میبینم شما منو توابت میکنین من میگم من یگان کسی توابت نمیکنم توابت خود شما و خدا میکنن ما راهشون میشیم اگر با واسطه توموگراف قسم های جسمانی انسان بیماریش ما معاین کنیم که قسم های روحانی و توابت خیلی مشکل است توابت یعنی که تشخیص کردن مشکل است برای همین این کتاب پوچکا گفته که یک عالم هست که از روی بیالوکاتسیا از روی مناظر از روی بیالوکاتسیا خیلی که معاین میکنن خیلی انرژیا اینفورماسیا کانال های تلویزیونی همه چی انسان هم در وجودش همین این یک الکتروستانسیا هست و با واسطه همین متد های عادی ترین هم تشخیص مییابند هم توابت مییابند به شرطی که خود انسان خودش برای خودش راه گشاید و اینجا ما یک چیز دیگه آوردم در شهر گلنجیک در این ولایت کراسنودار همین مرد 3 سال بستری شدگی تراوما یعنی گرفتگی عموما حرکت کردن نمیتونستی با خودش همون کتابای خونده خودش زیر شورش و برنامه مونده که من صحت مییابم شما با واسطه مشق‌های جسمانی و استفاده کردن عسل و مومیای بعضی چیزها همین مردک تماما 100% شفا یافتگی از بسیار بیمارای درس میتیاد میآموزند خیلی که میگن پیش طبیب نرفت پیش کار افتاده رفت این از تجربه کاری خودش خیلی خودش شفا یافت استلی سام سبیا مثلا اینجا همین کتاب درباره همین که طبیب هر یک انسان خودی او و این یک سفری ما البته بسیار دستاوردهای من زیاد آوردم البته علیه پیشکش کرده استادم با مرکزهای سلامتی با وزارت تندرستی ما هر یک رفت آمدیم و مردمی ما یک استفاده کرده تواند سلامش برقرار کنند خب استاد شما گفتید که در شهر اوفا اونجا بیشتر از گیاها استفاده میبرند و در داروخانه هایشان بیشتر از 500 نمود گیاه رو دیدن ممکن است و گیاهای ما که در کشور عزیز ما میآید اونها نیز البته از دیگر گیاهای دیگر کشورها برتری نداره یعنی که بهتر هم میگم خطا نمیکنیم و شما در اون مکان یعنی که در اون شهر نمایندگی خود رو بنیاد کردید طلبات مردم اون مکان با گیاهای ما چگونه است؟ البته من در اوفا گیاهای تاجیکستان رو نمیبرم نه که از روی ریسپت های من ما شرطنامه بستیم همون فیتاچای دکتر طاهری میبرمد همون گیاهای در اونجا استفاده میکنن چون که بردن و آوردن گیاها بین این راه ها خیلی نرخ‌های قیمت میشد آوردنش خوشبختانه من همین واقعی ملاقات با پرزیدنت بودن گفتن که تمام چی که وارد میشود تکنیکای چیزها حتی داروها رو ما از تماجنی آزاد میکنیم که نرخش گران نشد و مردم گیرن همون چیزا و اونجا خیلی خوش پذیرفتن مثلا نماینده من یک نامزد فنهای بیولوژی بسیار دانشمند خانم هست که در آینده آمده در اینجا ممکن دست میتید ما نقش‌های کلان داریم که مردم خود رو از جهت خوش روانی از جهت حفظ طبیعت اکولوژی مناسبت آدم و آدمگیری بهش بلند برداریم و خیلی که من گفتم ما مثلا در مسکو حاضر باز یک چیز دیگر به نقشه گرفتیم استفش تیار کردیم در وزارت عدلیه خودمون تاجیکستان یا در رسه ما اینا بقید میگیریم Международный союз писателей и целителей اتفاق نویسنده ها و طبیبان بین خلقی مقصد این اتفاق از آن است که بهترین کتاب های جهان در سطح سازندگی سالمگردانی جامعه ما اینها ترجمه کرده مثلا از
آلمانی از امریکا با زبان تاجیکی مردم ما هم فرهنگ تیبیش بلند شد در سطح جهانی پخش شد یا کتاب‌های بهترین تاجیک‌های ما با زبان‌های انگلیسی دیگر چیز می‌بریم و اگر ما مثلا امروز اتفاق نویسنده‌های تاجیکستان زیاده از 400 نفر اعضای نویسنده باشد اکثر آنها را بیرون خارج کشور قریب که کسی نمی‌شناسد بغیر از آنهایی که قبلا بودن چون ترسنزاده عینی و لایق و اتفاق ما باشد اتفاق می شود که امروز در سطح جهانی علاقه دستگیری یافته استاده است شخص‌های پیدا شدن که گفتن اگر شما نیتتون سالم گردانی دنیا باشد در دنیا جنگ نباشد حتما ما از جهت فینانس یعنی از جهت اقتصادی دستگیری میکنیم و حالا حتی من دعوت کرده از ماه ینور با مکتب مدنی که در اونجا یک هم صحبت پیدا کرده یک شخصی مثلا ثروتمند که میتواند که مبلغ گذاری کند که ما همین کتاب‌های چاپ کنیم هم در عربستان هم در ایران هم در شو پخش شود من این چیزی که ما علاقه در مدت یک ماه تاسیس دادیم فکرامو با همبستگی از آن جمله من در قزاقستان در استان بودم در الماتا بودم بسیار شخصیت‌های بزرگ که واخوردم اینا هم دستگیری کردن و آهسته آهسته این چیزی ما دنیوی میشد و آبروی طب تاجیکستان در جهان مشهور میشد و مردم تاجیک باید نه کم از 100 سال اون بینند. خب تشکر و اینجا بیننده عزیز ما البته هم امکان زنگ زدن دارن هم امکان دارن طریق وایبر سوالای خود را پیشنهاد کرده باشند مشتری شرکت تیسیل جو رقم آخرش 6770 در پیامی که خود نوشته است سلام پیغام خود را با مهمان برنامه شما میرسونم با یک سوال داشتم برای درد میان چیکار کردن در کار یا اینکه کدام گیاه را استفاده بردن ممکن است برادر عزیز فقط یک گیاهی درد میان نیست میشد من هر بار میگویم که ارگانیسم انسان یک سیستم هست ما علاقه سیستم ساختیم چخیلی گفتم طب کلاسیک تاجیک و این سیستم ما در کمپلکس این ورزش آب تاب دادن بدن همه شما علاقه درد با واسطه ورزش نیست کرده میتونید مثلا من اینا تکرارا باشدم میگم دیکول و بوبنوفسکی در روسیه اکثر بیماری گریژ پزوانوفسکی دیسک درد با واسطه مشق نیست میکنن گیاها باشد خیلی زیاد هستن اینجا یکم وقتی که میون دردمند شد من قبلا هم گفتم که ارگانیسم انسان دو تا فیلتر دارد یعنی تازه کنک یکم این جگر هست که به واسطه آنچه که ما میخوریم رفته در جگر پروسس تازه شوی سینتز با انرژی مبادل شدن به کمب میرود دوم فیلتر به واسطه این گرده وقتی که گرده شما فونکسی کارش سوس شد ضعیف شد درد میان درد بقوم ها اینا پیدا میشد به واسطه گرده توبات کردن زبارهای پوچ نمیکن ترکیبش از مثلا گیریم ریشه ایرغای ریشه خوچ و خوری مرغلان یعنی که خوش پلیو چیل بگم راه دوا گیاه ها خیلی و خیلی زیاد هستن شما امروز به داروخانه‌های گیاهی از آن جمله در مرکز بازار پنجشنبه فروشگاه محصولات‌های دکتر طاهری در آنجا ما از کوشش کردیم که همون گیاهای بیاریم از آن جمله من ممکن بعد 2-3 هفته همون 40 نمود گیاهای از اوفا من شرطنامه بستگیم به همونها میبیان یک قسمان در فروشگاه من بازار پنجشنبه پیدا میشوند میتونید آمده اونجا جای مصلحت و مشورتگیری مصلحت و بسیار چیزا حتی ما در دیوال ثبت کردیم که انسان ها خوانده سوی دانش خود بلند کرده خودش رو شفا بخشد خب تشکر موزنکو رو قبول میکنیم شما رو میشنیم بیننده عزیز صبح خیر السلام علیکم بار دیگر سلام با شما چی گفتنی است چی سوال دکتر با یک سوال داشتم مرحمت یک دخترم دستش خنک زده همون باید دروبشتن و شما بهترش من فهمیدم و بیمار خنک زدگی باشد چخیل باشد و من باید یکمش دیدنم در کار من قبلا هم در چند برآمدهای دیگر هم گفتم که هر یک بیمار در بستر بیماری تشخیص میکنن معاینه میکنن تفسیر میتن این مصلحت های ما فقط برای پیشگیری کردن بیماری ها برای من در هر یک جا دکترهای دانش بلند طبی داشتگی هستند همه اینستیتوت طبی تمام کردگی میتونید اونا مراجعت بکنید میتونید ما به اومده مراجعت کنید من مثلا از همین روز سر کرده تا روز 26 در شهر خوجند 7 روز بیمارای قبول میکنم مصلحت میتیم تشخیص خودم میمونم و از آن جمله امروز و پگاه اگر متخصصای خواهشمند باشند
як маркази гуфтага таъсис метиҳем. вазифаи асоси ман омодан ин кара таъсис додани ҳамин марказ, тайёр кардани кадрҳо ва ба мардум маслиҳат дода қабул кардам. салому алейкум, шуморо мешунавем. суҳбатон бахайр бошад. чӣ савол аст? желудочный пузир рак шудагӣ ҳамуна ба ногу дурустка мешавад, духтурон намешаванд мегӯяд. хуб, як лаҳза гӯширо нагзоред. шумо савол доред? бори дигар мегӯед чӣ савол аст? желудочный пузир касали желудочный пузир талхадон гӯяда. шумо бародари азиз, ман инҷа як чизе аллакай аз Россия гап задам ки одаме ки миёна шикастаги травма гирифтаги оман 3 сол ҷунбидаги не худаш бо воситаи зершуури худаш машқҳои иҷро карда, ғизои солим хӯрда, худаш наск кардагӣ.